Ini suasana dakwah di Busu Masjid Podomrohom. Penceramah Tunku Kasim Mengkat Ubat. Ini panggungnya ya. Cek. Ni kat bekang baik peluang. Maulana ya Habibi mereka mau baule titi. Maulana ya Habibi mereka mau baule titi halo lagi tajam be Mesir tapa gaki titi halo lagi tajam be Mesir tapa gaki. Ya Maulana ya Habibi mereka mau baule titi. Ya Maulana ya Habibi mereka mau baule titi. Di sinan pre wa ya Muhammad uraqi ya syafa'an nabi. Di sinan pre wa ya Muhammad uraqi ya syafa'an nabi. Maulana ya Habibi mereka mau baule titi. Maulana ya Habibi